enye into ekumele siyithandazele siyi-South Africa indaba yotshwala. Yazi mina la ngiphuma khona eDanDonald eRethile kunomunye ubhuti abathi nguJabulani. uJabulani ngendlela aphila ngakhona impilo yakhe iyathusa. Angifisi nami kuyibona ngiphila njengaye nangelinye ilanga. Yazi uJabulani unokudibana naye aholile athi hayi ngibuya la Dantonal Mall manje ngithi hayi angiyokwenza igross. Awuthi ubuka lamaplastikini awaphethe athi hayi ungibambise mani wena bamba naku ukudla mina ngizobamba lamabhodlela lawa. Akathi lamabhodlela lawa usho amabhiya lawa aphuzayo owathenge ahamba nga666 wafaka emaplastikini. Igroza la khuluma ngayo ukuthi ubuya koyenza le eDantonal Mall usho amaplastiki awu2 S3 inempuphu i5 kg, the rest seyishibo nje namafutha uyabona kuma plastic ayi3. Kodwa lamabhiya athi yena uzayibambela wona, lamabhodlela athi uzayibambela wona, isandla size sivela imisipha 24 yamabhiya. Mina yazi uJabulani noma kubanda njani noma kungabanda lokuthi kuyabanda phela wonke umuntu uhlele endlini uhlele estofini, abanye bahlele emahitheni, abanye bahlele ngezingubo uyabona. Yena hayi unokudibana naye estradini. Hey ngiphelelwe mfethu ngithi haya ngiyolanda nje A1 khona nje ngizopholisa ikhanda bese ngingena engubeni ngiyalala kuyabanda. uJabulani noma agula noma angazizwa kahle ngoba nginokuya kuye out right enama advice ezaziyo izinto uyabona, elazi ibhuku ayibalekanga esikolweni uyabona. Manje ngiyathanda kuhlala naye ngoba kuningi engikufundayo. Kodwa uJabulani hayi uJabulani noma ungamthola agula une-flu uyabona, ublockekile uyabona, uzwe uyagodola umthola uhlele esicelweni. Hawu mJ ngathi awukho right nje, ivoice yakhe ayifani neyasemhleni. Hayi mfowethu yakona kunjalo nje, kodwa mangayithola A1 noma nje I2 ngingaba right yazi. Ngithi mara mjebhu uyagula mos. Athi no, ubuka yazi ibhiya kunento eyenzayo emzimbeni iyakwenza ukuthi inhlungu ungazizwa. Yazi uzawubalisa uma nganayo imali, uzawubalisa uzawugcina vele uyikhiphile nawe onayo uthi hayi bamba kuthenge i1. Uzathi futhi angayiphuza le 1 bese futhi uyakhuleka, sokhuluma vele ngokukhuleka ubone ngathi lo muntu usophilile uyabona. So yakhona nokumove uyabona, so yahleka sekuba mnandi uthi hayi yayibona lempilo lena inzima lena, lempilo lena hayi angiyifuni mina hayi.